Haka jingla kai Indian Super League haprenga Kynhun Riki Shabong ke Punjab FC Persya ke FC Goa. Haba pai shagre ke jingla kai jogine ki Artli ki Kynhun kalong ke jingla kai ke Itanan. Haka baro Artli ki Kynhun ki khai tamar lai gol. Baria ke gol peria khai jonga FC Goa la yo ban tiap haka minit ke ba pra prosau Lengbau Martinez. Ban Lengbau ke jingya khai ke Punjab kadang don jingerman ban yo Rung shaka playoff menta ke Samoy. Haka jingla kai Premier League haprenga Chelsea Persya ke Newcastle. Haka ni jingla kai ke Chelsea kalau khur ke 6 job hali hadin bagalala bat pelim ya ke Newcastle dan Laila R. Haka jingla kai AFC Champions League quarter final second leg haprenga Kynhun Cristiano Ronaldo ke Al Nassr Persya ke Al Ain. Haka jingla kai first leg ke Al Ain kalala bat pelim ya ke Al Nassr dai welanan. Haba pai shagre ke jingla kai second leg ke Al Ain kala yo shwa bat tengki jar nengkong tang haga minit ke baar phra lengba ke jingerap jong ka VAR. Baria ke gol yo ban tap Lengbau Rahimi. Pada haga minit ke ba sau pheusan Rahimi ule yo biang ban tap ya ke gol ke baar ke jong u bar ke baar na ke benta ke Al Ain. Ba lengba ke gol la belong ya ke Al Ain bagan tam adu Laila not haga gol aggregate. Henry Hashwa ban kod ke kela step kata haga minit ke ba sau pheusan plusan ke Al Nassr ke yo ban tap ya ke gol ke banengkong Lengbau Kharib. Bad hadu bokot ke kela step ke Al Ain ke tam da arla ke wei haga ke chingle kai ba Laila ke wei haga gol aggregate. Haga kela mit jong ke jingle kai ke Al Nassr ke yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar lengba ka un gol jong ke Al Ain. Badai haga minit ke ba nyau peu ar saisin ke Al Nassr ke yo biang ban tap ya ke gol ke ba lai haga ke jingle kai. Bad kadero ke gol peria khai haga gol aggregate. Bad ya ke gol la yo ban tap Lengbau teles. Bad lengba ke gol la pelong ya ke Al Nassr bakal khore ke 6 job haga ke jingle kai da Laila R. Henry haga gol aggregate baru Artli ki Kynhun kia khai tamar lai gol. Bala haban pendon kam da ka extra time ka balai per minute. Badai haga extra time ka balai per minute ka Al Ain kala yo biang ban tap ya ke gol pentam haga minit ka ba shispa lai Lengbau Al Samsi. Henry Hashwa ban kot ka extra time ka Al Nassr kala yo biang ban tap ya ke gol penya khai lengba ka penalti palakan jatuh Cristiano Ronaldo. Kata haga minit ka ba shispa ka tra. Badai le baga ka gol la pelong biang ya baro Artli ki Kynhun baken ya khai. Hadu bokot ka extra time ka balai per minute. Badai haga penalti shootout ke Al Ain kalala bat pelim sok ya ke Al Nassr dan Laila ke wei. Badi Rung shaka semi final jong ke AFC Champions League haka sin ke basau.